Tabe nure ai na turungi nak pusa. Palu na lo kekawing nak kue de wajib ni ba mengici. Nah jadi ke nure barangka ni tong nure makawe mau baliku. Lo kah apa sih sambungi baru gaku. Nek bahaya pak jalan poros. Napa ni tanya duit cede. Itu ni nure alhamdulillah liwai kau tu masalah ngaboti. Wasar kasih cede bawang. Cede pina peneloran na baliku. Terima kasih banyak ya Rasulullah kalau kekawing. Terharu kak sedih. Pak biasa muka ke sini mega pas selongi kak. Napa nama tu emak aku mapa boting. Jadi ke nure letu na di baliku. Jadi disambung ni dolo. Boleh penari pokoknya ke nure deh matuli mencawa. Cuma semeru meni di tetap aku. Nah dipakawin aku nure. Saya terima nikahnya Inna Mutmainah. Salah to si nure Pak Bay jawab buang ngelu asal leku. Jadi diulangi sih dolo. Saya terima nikahnya Inna binti Kali dengan mahar cincin emas sebesar 2 gram dibayar tunai karena Allah. Alhamdulillah nurewa paja tawangan nakal lolo. Pada malopun ni tanggung jawabku. Biasanya malika baso tasi tusu. Maka kita dua tusu. Biasanya pakai sabuk kak. Maka kayak pakai apang. Engkau matu sedih galon. Tapi engkau tu sedih konjak na. Kenapa do kasi silang pera kali no akhirat. Kenapa do tak buka manin dalekku. Semuanya. Amin. Tapi di seleserung ugiku. Yaro kalolo. Ketiangi maja mawa supaya makati to ni boting. Ita bani saya akhir. Semangat sedih. Mapa kepet rasanya aku tu dah botiki. Papa dah matu sedih di pun nalinoy. Jadi kenurelo kini marola RW di marola ya engkau nina nah itu bahan di sepadu pai di mana tuh geretak kalau lo peroto apalagi anak darana jadi perlu colo mana di kamera ewan nina cerai wapuangan ni cawa sapura ni kawi jadi naga dipikri apalagi selesai ni acara lutu ni pikirannya jadi kenuretanya ama video asal dia saya ama video yang ketutu kabar di baru tetong emang pemula tes tengah rual tu tes 10 pak temu di gat petuna alhamdulillah masalahnya nurede naga dagingnya kesina jadi tahu sisa emang anu mani bana rapi sebatal lo masalah nurelu abi ka baru guys jadi temu sisa dena tudang masalah nurena turungi ka pusa tanya maka ada mapela tapi masalah kami tetai engkan lo menre panggungnya engkan lo manre ena pulu ka derai wede matoga ka pajana masalah kada kama pada dolo jenang jadi itu nagana dagingnya kumapak ko elo kati mu gere sapi ma na sa jenang dena sempa eman mu no baket tu samana tadi teme modal ana keren nah itu ni nureng kemana ni tamu-tamu patik to emang mesang mana ni liwat lucu-lucu masalah nure sempa ka kecewa di mana gak kepastian longka napa nih pura nama kada di kampung maka kalau mana tuh engka patito tito maka kalau tuh ke presiden alhamdulillah tako engka mana moy cedek kecewa mana si kampungku nek presiden den sempa engka lo gere masuna apa na Prabowo maka tuh deh tuh loka pak lo gere dolo nerayakan kemenangan jadi mana nih dolo kasih pat tiktok ya rosi hibur ki khusus orang bugis matana ka sedih pak na turung ini pusa de nagatawana daging de to nagatawana kedera di jamu ni pole fans na pura mana ni manre lecce mana si dolo make lo majoge pokoknya na gocap paroto ya wi temen diwa pole mabela lo disambut tamu cina aku salono tawai gocap to ene upereng maka selesai pi acara ya u gocang pokoknya u gocap letu turu puse ya manaji rembulah hebat pokoknya deni sengalena cede bener untuk cilana tar puse manu mo pak de to ga genteng ulawan na bela ne kegerena nabi curomo ya ponna wasalo macai na magalogre na sedih intinya semangat pas di bos ye oke mi oke sinure